Abadepite mu nteko ishinga amategeko bagaragaza impungenge ku gihombo leta ikomeje gutezwa n'imikorere ndetse n'imicungire idahwitse y'udukiriro hirya no hino mu gihugu. Ibiro babigarutseho ubwo Komisiyo y'Ubukungu n'Ubucuruzi yamurikaga raporo kw'igenzura ricukumbuye ku mikorere y'udukiriro, rikaba ryarakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Kwizera Adams yafatanyije na Eugene Ndayisaba. Hashize imyaka isaga 12 guverinoma y'u Rwanda itangije gahunda yo gushyiraho udukiriro muri buri murenge. Gahunda igaragazwa nk'iyari igamije kunganira gahunda zijyanye no guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro ndetse no guhanga imirimo ku rubyiruko rwo hirya no hino mu gihugu. Bamwe mu badepite bagaragaza ko kugeza kuri ubu hakigaragara bimwe mu bibazo bigaragara mu micungire n'imikorere y'utwo dukiriro, nka bimwe mu biteza igihombo leta ndetse n'izo gahunda twashyiriweho nizishyirwe mu bikorwa. Ubwanya nkumva hari ikintu gikwiye kuzakorwa cyane cyane wenda inzego zitabye bakazasobanura ikintu kitari cyo gikwiye kuba kiri mu mikorere y'igihugu cyacu. Kuba ngiye kuba nabonye harimo uburangare inzego ntabwo ari byo. Icyanyuma nyakubahwa Speaker, utu turere twagaragaye ko habaye ibibazo bikomeye cyane mu Musheka Yonza, amashini zidakora mu Mushenya Ruguru n'ahandi. Nababaza niba bazi umwete wo guhura n'abayobozi baho kugira ngo babaze impamvu ibintu byapfuye bikajya kuri uru rwego. Ariko ikigaragara ku bijyanye n'amahugurwa usanga iyo ubona 89% by'udukiriro bidafite aho bikorera amahugurwa, bigaragara ko ari ikintu gikomeye cyane kandi kigomba kwitabwaho, kuko cyane cyane abajya mu dukiriro baba bagira ngo bakore ibikoresho bifatika bishobora guteza igihugu imbere binoze, ariko kuba utu dukiriro ntaho dufite dukorera. Perezida wa Komisiyo y'Ubukungu n'Ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ari nayo yakoze isesengura kuri raporo y'igenzura ricukumbuye ry'imikorere y'udukiriro, yagaragaje ko inzego bireba zikwiye gukora ubushakashatsi bwimbitse ku mikorere inoze y'udukiriro. Tunavuga nuko ni porogaramu urebye imaze igihe imyaka 12, harebwa none hakongera bakinjira mu bushakashatsi bwimbitse igikenewe, ikigomba gukorwa n'iki kandi kigeza ku muturage ku mizamukire y'ubukungu ndetse n'ibyo bicuruzwa byo bikaba byateza imbere igihugu. Gisojwe ku mugaragaro kuri tariki ya muri iyi nteko rusange y'umutwe w'abadepite kandi yateranye kuri uyu wa gatanu, hanasojwe igihembwe kidasanzwe cy'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Adams Kwizera, Televiziyo y'u Rwanda.